Welcome to my channel. Kali ini gue ingin bermain Mobile Legend. Nah, kemarin gue baru beli Starlight member Karina. Nih, ini Carua, gue masih noob, dan ini squad. Dan kalau kalian ingin gabung, komen aja di bawah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa like sekarang video ini dan subscribe gratis. Langsung saja kita klasik. Langsung mulai. Nah ini baru video pertama kali gua bermain game Android. Maksudnya untuk upload YouTube. Satu lagi. Kita mencoba Karina Starlight member. Apakah sama aja sama Karina? Apakah ada perbedaan pas memakai skin? Ganti spell retribution. Ih, kawaii. Saya butuh mag. Ini udah mag. Itu tank ngapain dua? Aish. Sport. Astaga, tank 2. Yang pakai Hilda nafsu nih. No problem lah. Wah. Lawan tanpa tank tapi mantep. Nah ini kebanyakan tank. Tim musuh ada Freya, Fanny, Moskov, Kari, Cyclops. Yuk. Gue ikut Hilda aja lah. Farming lo. Ini Franco. Hilda jangan maju-maju. Wah, ada hero kampret. Langsung gembeng. Ah. Dapat. Untung Freya kabur. Thanks. Pak, biarin lawan menghilang, paling dia lagi farming. Tuh kan. Nongol malah kampret. Balikin Hilda. Ya, si kodok ada lagi. Ih, songong.
gantian sekarang. Isi mana dulu? Jangan biarin jangan serakah. Wah, ini Franco ngapain tuh? Kampret, diem. Jangan bilang AFK tuh, sialan. Astaga, Franco. Jebol udah atas. Hilda, selesaikan dulu yang di bawah. Waduh, tunggu lari. Tipu-tipu ah. Tipu-tipu. Takut Freya-nya. Terus sedikit tunggu. Jangan. Nah, Franco udah sehat. Berhentiin dia mereport. Woi. Waduh, 3. No problem lah. Waduh, 4. Dulu takut. Terus serang. Tunggu Hilda, tunggu. Bertahan dulu. Lagi-lagi Franco, astaga, ngapain lagi? Push lo Freya, gangbang Freya. Terus. Push. Dapat. Tarik tuh Moskop tuh. Lu narik apaan? Angin. Terus. Ya takut, cemen. Hildanya mana? Tarik. Ya. Ini siapa nih? Songong anjing, ngeledek Freya. Bersihkan jalur coy. Setan, mending gua ngepush. Cakep, gak ada yang lihat. Wah, mundur. Mundur dulu tank, dua-duanya maju. Terus hajar. Gue bantuin. Mantap jiwa. Hancurin tuh serang Moskow. Gue ngulang diincar sama tuh orang, ngampret. Kenapa ya lagi nih? Error. Cakep Hilda. Mundur deh, jangan nafsu. Mundur conge. Hilda nafsu banget. Udah tau Fanny pakai inian 3D.
Idih, keren. Gigi. No karinya no, kampret. Ngeledek. Biarin deh gua ngangkil ngurusin minion. Tapi kalau pakai skin larinya perasaan nambah kenceng. Udah capek. Mending aku nyerang. Kodok. Kodok, lawan lo siapa kodok? Mantap. Mana dulu kita Hilda? Nih urusin dulu nih. Nih dari tadi malah ngelawan. Ini cuk ya Yusansin. Kan kampret kan giliran lagi. Malah diem AFK nih, jangan-jangan. Hajar, hajar Hilda, hajar. Tangkep dong. Berubahin jadi kodok. Wah, Freya ngepas anjir. Serang. Nakut. Ngedek gua. Anjir, gua gak dikasih paten. Wah, mati. Enggak, selamat alhamdulillah. Kabur, kabur, kabur. Tolong. Nah, urusin tuh minion, cakep. Bersihkan jalur dulu nih, utamain minion. Kalau udah aman baru dawar. Jangan nguar minion lagi. Aduh, sakit anjir. Ya. Mana? Push. Tangkap Franco. Jangan dibiasain. Yeay. Itu tuh belakang. Kampret nih emang dari tadi. Push. Stotable. Push double kill. Maju dong nih. Dari tadi ngekill tapi kagak nyerang-nyerang. Waduh, gue selon anjir di sini. Cantik Nana ah. Mampus, cecelok. Ngelek.
Kan gue bilang jangan dipaksain, astaga. Main kok maksa. Situ main apa merkosa? What? Jangan bilang ada di depan tower. Tunggu. Jadi nge-lag gini. Mana lawan kari ayam loh. Sedap. Kari ayamnya sedap. Bersihkan jalur nih. Bisa sin ngorok. Bodoh. Anjir, lawan Lord. Tipu-tipu gua anjir sama Freya. Anjir, jadi kacau tim. Tunggu 1 bit lagi nih Diamond. Aduh. Seneng amat kayaknya Freya. Anjay. Ulti kampret tuh. Apaan 4%? Wah, cakep ya, saya bantu. Ih, manis jambu. Tutup. Aduh, ini timnya jadi cakep. Ini dari tadi Kak Saini bocah-bocah.
Ayo dikit lagi kristal. Oh iya, ini jualan lo. Nah gini dong, incar turun. Sialan, ngelek. Kampret. Padahal udah enak nih ngomong, mampus mulu udah tadi begini. Bismillahirrohmanirrohim. Maju loh. Maju loh. Kampret. Ayo saksinya AFK sih. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Beside evil, there is justice. Our turret has been destroyed. Goblok, mundur dulu ih. Initiate retreat. Nothing can stop us. Buru guys. Aside evil, there is justice. Kalah. Gak apa-apa lah. 3 versus 5.
Udah guys, video kita sampai di sini saja. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan bagi kalian yang ingin mabar, silahkan add page gaming. Komen di bawah ya. Dah.